Mama akwaba wafreme adwa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Me a notification bell also for more news. Say ya na kwa studio na de wo kefa ho anim na nka sew me say me na po me support o hankwa de ene dini because ba me e slow e cool ti wu na wo ye backing vocalist ni wo ye ja enu na ma John Mahama so be resign e say John Mahama ti won na amanfo de jaguru su mo so be resign se mon tiri a information about say John Dramani Mahama I na dwen so be resign because said you know me kono e say mo ndi aso na ya Sante region abom ukonofu a abom voter region so na nke bebo no ya san kwaje half nti wo se onko se ni sika nti opeso ojai na Jimensa enom ko omo san ko tofofo omo ye obi de ba nti mbe friend na po na me na po di nkomo busan se na po maje na padwene se de nkrofo ka fa ne huni o se na po usom na ya to aso because me bra panin no ndi eduru ba bi a e wo se me ne kasa na munna muti bi ni hu na me ke ko maka se na po number no kwa yesen ayensen na po afi wi ani abetiasi education sector ho na brabo a oboye ni nwuma obeyeye ota okodro yiminika na po ni adutumienu de omu bia na omni na ya me target nka Kennedy be se me ni na po ntemu do but masenya lab na samba okay labo onabo SKB TV ni o mpacho ne kosi practical tena kwa kense mu bo Peace FM na miraka agu nani ma se poto na me se me frɛ na maje wadwen kyerɛ sɛ na sɛ de manfo ka fa ho no na masa ma wadwen ba ko sɛ ano sɛ de no meko no wonya onyo na upipa odi ma pipa no so o picture ma so mewa yenya so nto aba ne mi nto obi obedi nkwasasem bia no yemu na bom me frɛ wo anya bibia me pese me ka kyerɛ sɛ so obedi nkwasasem a sɛ sutoro sa dwana so ma no because samija mfin ni NDC for san person mu guori ma sɛ be ya odin ba be ho be tan the same thing no me tell na do kai so kai na do ba okay nti na me frɛ nti sisi no kuma to yem obi obeken kwasasem a kyerɛ obi na wo hwɛ asɛm na woka no ento asumi na fa ho bia no tete na hwe no se court so na office say ono de obu no bewu a ti se kosi practice say no ma no so na court na de oso nim fa ho de woka nya no kwina no ne akoboneka ukwa de e kana kwa osika so ya so wonye na o moda kwa ya da ma children so mo no mewa okay ene me da ase atiefo so mo chiawo na pona me na kodi nkomo ba me na me ka kire no nipa no ye ne ye political party as MPP ana yakoye nipa se omo boye chidom na yemfa yenko bosha sase ne so woni mi bi fa ne ho na se ye bad a o ka ensesa hwe because ballot paper no o masumti opa kama de enchenji ana shantero nte maye ma bi se masima bi pise ho na moni abre a ana na do ma hene kan se ikoyi do ma afo nto abenti MPP ibewini whether said do ma hin grofo nto abenti MPP already no ye omonto eho ye wini aba do ma hono na nadwuma madu area hono ye wini entimu ko to abenti MPP a what has changed bibie ni wa asesa because already no ma take decision we dida etinya na po na obaye no ana ebeba mu kase bia aye ka se monko yi na ko intimu monto oba monko na po mu po wonu anu wo gina na obegina ko se wiye wonu anso de na eko yemfo obi enko mu po na po ana ene na eko nti anki ko si practice ko si practice ubenya wu because de ekoso wo abra bomu no se wanya na se we 71 years a unim se de wiase tie se de abra botie any how system tie na utimi kata woni se ade a me bekan ade ya me ni evidence na wo mi ko tie se atragu po ya post to social media we
ne sabi jamfi ni John Mahama ne munna na ko he saa wo he ho ahoni na oti untimi one of the untimi station here wo mini movement untimi TV here wo Kumasi mo yibo yi wona be kan se saa ko me pese me sakofa saa se mu yaba me pese me okofa ba mo kan se akonfem bi ho asem no mo kan saa nipa no saa nipa boni fo we na ye ya odi wo time be to untumi ene napo ene saa ada leadership no ntem saa bro nsam wo ya wasa ka ho dendenden edi na wo jefri napo o mpe no ade a wo ye se me ne wo na wo nyansani na mi nyansa the only thing I say yes obi ga adwuma because say adwuma wura no empelifon na kotrase ya kasem ni na awie ma say no me ka say iye abeto iye ama ya di bibia akoto baabi kama ama sumdwe ya no ayi efen say asumdwe ebonsua ekuruwa no ama mu na etum baabi kama sa kwara sa kan ho den peso kensem a edi o time to say be ya kuma se fo no gbefu sebe Kumasi asante we asante for omo modam se wo kwase mpani we be tena wo so we nyai na so be ko so be isa na ade a me no be ye social media so no nya ya ho beto se wo na ase so ye MPP ni any problem but me oni ye ni usu ni se de wo ye no unse mfata ebi na me nya break Japan supporters no so no se mo si modo ken na so ba MPP na se we jai obo support campaign na se o si nti ubuofu a no because ono no nim de nti oba ana oba ya no so nim benefit obenya enye de wo a wo tie bonten enkwasasem a wo di no ana obedi so no lusu ni opportunities ono benya no eti untumi wo no woni na po ya aka koduru fie wo ha ya oni na po eya aka ekosi mfie wo ha at the end of the day no won mienu ho na be sofa because untumi no enye den ya beto mrebi no enuma bi ni ade o ha o benefit from data e betimi aboa wotire betira ase yewo nyu mebre honmo a e betimi aiden aboa no a ono e basa se napo no omo ye kama anase bibi ni a o betimi o munim kwa kwaso mo yam contract ni ade na wo na wafa wase worker wo se Udi a won presu because uhuni say na potri modern na ponye widini na ponye fair na pe odwumara say wate ase se ye wo bia o maka o masiesie o montem asem etu onko trade ya twere what is wrong na wo na wo tu a wo kan wo na be kire ono odwumara an say anyway ya aka men kasa we hu how dare you I will near bring on to a chair upon a say se untumi frɛ na poso omla station ho na enye ni interview obaye na se obosore fi ho mako je adwuma no the only thing ebetima so wo ni na pontam ebetima ma wo ha to atwa ade a wo ye ejibisem so ko tan na wo